Wawkikuna panikuna, allillachu kankichik. Ñukaqa Ricardo Ashmanmi kani. Kay videokunapika Juan Libromantami yachashun. Kay mushuk testamento bilingüe Quichua-Español nueva versión internacional shutitami rizakunchik. Ñami punta videopika Juan capítulo 1 verso 1 manta 18 kama rikurkanchik. Kunan punjaka Juan capítulo 1 verso 19 manta 28 kamami rizashun. Jerusalén pi causa judío konami, kanka pitakangi nishpa, Juanta tapuchun kurakunata, levitekunata, kacharkakuna. Paikuna tapukpimi, Juanka pi kashkata willarka. Juanka kashkallatatagmi willarka, mana pakarkachu. Chaymantami ñukaka mana Kristuchu kani nishpa willarka. Chashna nihpika, shinashpaka pitah kangiari, Elias chukangi nihpi, mana chay chukani nirkami. Shina nihpika, shinashpaka Dios imanishkata willangapach shamuna kashka chay willak chukangi nihpipish, mana nirkami. Chashna nihpika, shinashpaka pitah kangiari, kan yatakka pi kashkatatak yuyangiari. Ñukanchikta kachakkunaman willagringa pachmari yachashun ninchik nirkakunami. Chashna nihpimi Juanka, Dios imanishkata willak Isayaska, shuk runamari shitashka pambapika mandak Dios pachñanta allichichik. Pay porichunka ama kingushpalla chaki ñankunatapish ruraychik nikunmari nishpami willarka. Chay runamari kani nishpami kutichirka. Tapunaman shamukunapuramanta fariseokunami Juantaka kashna nirkakuna. Kanka Cristopish, Eliaspish, chay shamuna kashka willakpish mana kanichu ningika. Shinashpaka imanishpatach bautizakungiari nirkakunami. Chashna nihpimi Juanka kashna nirka. Ñukaka yakullawan mari bautizakuni. Ashtawanpish, shukmari kikinkuna pura yapitach tian. Paitaka manarach riksingichikchu. Paika ñukapak kipa shamukushpapish, ñukapak ñawpamari tiashka. Chaymanta ñukaka paypak pargati watashka yatapish, mana paskaypak kanichu nirkami. Jordán yaku chimbanich betabarapi Juan bautizakupimi chashna tukurka. Verso 19 van kallarishon. Jerusalempi causa judío konami, kanka pitah kangi nishpa, Juanta tapuchun kurakunata levitakunata kacharkakuna. Paikuna tapukpimi Juanka pi kashkata willarka. Ñami verso 1 manta 18 kamaka, kai bautiza Juan pi kashkata rikurkanchik. Mana kai Juan librota kishkach apóstol Juan chukarka. Chay judío konaka hinti konata pushakonami karka. Chay kurakonaka Jerusalén pitiach templo pika, taita Dios pach rurana konata rurakonami karka. Levita konaka chay kurakonata ayudah konami karka. Tukui chay konaka Abraham pach nieto, Jacob pach churi Levi pach wawa konami karka. Bautiza Juan pach yayapish kurami karka. Kunan verso 20 tarikushon. Juanka kashkashatatagmi willarka, mana pakarkachu. Chaymantami, ñukaka mana Kristuchu kani nishpa willarka. Cristo shutika imatatak nishanin. Apunchi Jesus pak apellido chukarka, mana mari chashnachu. Chay watakunapika, apellido kuna mana tiashkachu. Shutikunata kashnami churakuna karka. Mateo 10:3pi, Alfeopach churi Jacobo. Mateo 23:35pi, Berequiaspach churi Zacarías. Marcos 1:19pi, Zebedeopach churi Jacobo. Lucas 3:2pi, Zacaríaspach churi Juan. Juan 1:42pi, Jonáspach churi Simón. Cristo shutika el Mesías nishaninmi. Chayka el ungido nishaninmi. Chayka
Asaitita umapi tallishka runa nishaninmi. Chayka hatun mandaj nishaninmi. Castellano pika rey nishaninmi. Imashinata chashna tauka chikan yuyaykunatakun. Cristo shutika griego rimaymantami. Griego pi Christos nishkami. Castellano pika ungido nishaninmi. Quichua pika tallishka nishaninmi. Chayka shuk asaitita umapi tallishka runa kaktami yuyachin. Chashna yataq Mesías shutika hebreo rimaymantami. Hebreo pi Mashiach nishkami. Chay shimipish castellano pika ungido nishaninmi. Quichua pika tallishka nishaninmi. Chashna kajpika imapaqtaq asaitita umapi tallik karkakuna. Bueno, ñawpa testamento pika tukui hatun mandaq tukushkata rikuchingapaq asaitita paypaq umapi tallik karkakuna. Kurakunatapish profetakunatapishmi chashna ruraq karkakuna. Profeta Samuelka David hatun mandaq tukushkata rikuchingapaqmi chashna rurarka. Primera de Samuel 16, 12 manta 13 kama. Chashna nikpimi. Yaya Isaika paypaq churita kayanaman kacharka. Chay wambraka puka akchayuq sumaq ñawiyuq sumaq wambrami karka. Pay chayamuqpimi mandak Dioska Samueltaka kaymi hatun mandak kagrin. Hatarishpa asaitita umapi tallinirka. Chashna nikpika Samuelka, pay charikushka gachu mantami asaitita Davidpaq umapi tallirka. Pay hatun mandak kachun chashna rurashkataka tukui paypaq wawqikunami rikurkakuna. Chay punllamantapachami Davidtaka mandak Diospaq espirituka hapirka. Kay dibujupimi chayta rikwitukunchik. Reina Valera Biblia pika kay el ungido nishkataka. Tauka kutinmi rikunchik. Kazi tukui ladopimi hatun mandaj nishanin. Chaymantami Quichua Biblia pika chaypaka hatun mandaj nin. Kazi tukui ladopimi chay watakunaka mandakuq hatun mandajkunamanta rimakun. Astawampish mayhan ladokunapika shamunakaj Mesías hatun mandajmantami rimakun. Daniel 9, 25 manta 26 kama rikushun. Shinallata kaitapish alli uyangi. Jerusalenta allichichun mandashkamantapacha Mesías nishka mandaj shamungakamaka kanchis semanakunami pasanga. Plaza Pambatapish pueblo muyundij pirkatapish sukta chunga ishki semanakunapimi allichingakuna. Chay punjakunaka yaki punjakunami kanga. Chay sukta chunga ishki semanakuna kipami, Mesiastaka kausaita kichungakuna. Pay kikin llamantataka mana wañuchingakunachu. Jerusalentapish, Diospa wasitapish, shuk manda kachashka soldado kunami tukui urmachinga. Achkakuna hondarishpami tukuchingakuna. Tukurikuna punjakamami hatun makanakuita rurashpa llakichingakuna. Kay Mesías mantaka tauka versukunami rimakun. Payka hatun mandak Davidpaq wawa kunapurami kanakarka. Chay Mesías pi kashkatami kunanka yachanchik, apunchik Jesusmi. Ashtawanpish chay watakunapika apunchik Jesuska manaraq riqsishkachukarka. Paypaq yachachina watakunaka manaraq kallarishkachukarka. Bautiza Juanka Jesuska chay Mesías kashkatami yacharka. Chaytaka sarun programapimi Juan 1:15 pi rikurkanchik. Chaymantami bautiza Juanka ñukaka mana Cristuchu kani nirka. Kunanka Juan 1:21 ta rikushun. Chashna nikpika. Shinashpaka pita kangiari. Elias chukangi nikpi mana chay chukani nirkami. Eliaska pita karka. Ñawpa testamento pi shuhatun profetamari karka.
Paimantaka, primero de Reyes, capítulo 17 manta, segundo de Reyes, capítulo 2 kamami, rizai tukunchik. Segundo de Reyes 2, 9 manta, 12 kama verso konapimi, taeta Dios paita hawa pachaman apashkata wijan. Segundo de Reyes 2, 9 manta, 12 kama. Nya chimbashkawanmi Eliaska Eliseo taka kambaka imatatak rurachun ningi. Nyukata kambak kuchomanta manarak anchuchikpi wijay nirka. Shinanihpi Eliseo ka, kampi tiech espiritu mantaka, kampi tiech manta yajiwan sakiway nirkami. Shinanihpimi Eliaska, mana ruray tukui pachtamari mañangi. Shinakakpipish, kambak kuchumanta nyukata anchuchigrihpi rikushpaka, chayta chaskingimi. Hasta wampish, mana rikushpaka, mana chaskingichu nirka. Paikuna chashna parlanakuiwan rikuhpika, nina lungyakuh kaballukuna, nina lungyakuh carretata aisashka shamushpami. Eliastaka Eliseomanta ñapish chikan yachishpa parka. Chashnami Eliaska shuk akapanapi hawa pachaman wichiyarka. Chashna rikta rikushpami Eliseoka ñuka yayaya, kanka Israel kunapaka makanakuna carretakunata charishka shina, caballo kunapi tiarij soldado kunata charishka shinamari karkangi, nishpa kaparirka. Chaykipaka Eliastaka kutinka ña mana rikurkachu. Chamatami profeta Eliaska chay horas matapacha ña hawapachapi kashkata yachanchik. Kutin tauka watakuna kipaka ñawpa testamentopaj tukuri Malaquías libro pimi kaishuk Elias manta rima. Malaquías 4, 5 manta 6 kama. Rikichik, mandak Dios yakichingapak shamuna hatun yakiponjakuna manarak shamukpimi ñuka ima nishkata wijak Eliastaka kankunapakman kachani. Paimi yayakunataka wawakunatapish yayakunawan piñanakushpa kausakuhtaka kutin kuyanakushpa kausachun allichinga. Ashtawampish kankuna ishkindik mana alli tukukpika ñuka shamushpaka tukwikay llaktapi kausakunatami llakichishpa tukuchisha ninmi. Kay versukunamantami judeukunaka profeta Elías kutin shamunata shoyakurka. Mesías manarak shamukpimi pay shamunata krirkakuna. Chamantami bautiza Juanta tapurkakuna. Judeukunaka profeta Elías yatak shamunatami krirkakuna. Hasta wampish kay versukunaka mana chayta nikunchu. Chay shamuna Eliaska pita kanakarka. Bautiza Juan yatakmari karka. Bautiza Juan manarak wacharikpimi. Angelka paypak yaya Zacarías man kashnanirka. Lucas 1, 16 manta 17 kama. Paika Israel kunataka achka kunatami. Paikunata mandak Diospagman kuterichun pushanga. Paika Eliaspi tiashka espiritu yatak paipi kakpimi mandak Diosta ñaupashpa Elias shinayatak imata mana manchashpa willanga. Chashna wishashpami, yayakunawan, wawakunawan, piñanakushkatapish, alli tukunakuchinga. Shinayataq, kariyak kunatapish, kashkata rurakuna shinayataq, alli yuyaywan kausachunmi yachachinga. Chashna yachachikpimi, hintikunaka, mandak Diosta chaskinaya shungu tukunga nirkami. Kapiminin, nacho? Bautiza Juanmi, chay shamuna Eliaska karka. Ashtawan apunchi Jesús yatagmi kashnanirka. Mateo 11, 14. Ñuka nishkata krisha nishpaka krichik. Juanka, chay shamuna kashkawishak Elias Mari.
Bautiza Juan chay shamuna profeta Elías kashpakarin, imamantataq mana chaychukani nirka. Judío konaka ñawpa profeta Elías yataq shamunatami krirkakuna. Chashna krishkamantami bautiza Juanka mana chaychukani nirka. Ñawpa profeta Eliaska hawa pachapimi sakirirka. Bautiza Juanka shukta runami karka. Elías shina kashpapish mana Elías yataq chukarka. Chash nishpakarin Malaquías nishka shamuna Elías tagmi karka. Kunan Juan 1:21 pi katishon. Shina nishpika, shinashpaka Dios imanishkata wishangapak shamuna kashka, chay wishak chukangi nishpipish mana nirkami. Kaypika shuk shamuna profetamantami tapukunkuna. Chimborazo Biblia pika profeta ningapaka, Dios imanishkata wishak ningmi. Ñawpa testamento pika chay shamuna profetamanta maipitach riman. Deuteronomio 18, 15 manta 19 kama. Kankunata mandak Dioska, kankunapura mantami pay imanishkata nyuka shina wishak shuk runata yukshichinga. Paytapish kankunaka kazunami kangichik. Chay wishakta kuchungmi, kankunaka oreb shuti urkupi kashpaka, kankunata mandak Diosta mañar kangichik. Shuk ponja tukwikuna chay urkupi tandanakushpami, ñukanchikta mandak Dios rimashkataka mana ashtawan uyay tukunchikchu. Pay rikurishka hatun ninatapish mana ashtawan rikushun ninchikchu. Wañushunmari nirkangichik. Chashna nishpimi mandak Dioska ñukataka kashna nirka. Allitami ninkuna. Chashna nishkamantaka ñukaka paykuna pura llamantatagmi ñuka ima nishkata kan shina shuk willakta lluksichisha. Payka ñuka imata willachon nishkatami willanga. Ñuka yachachishkata chay willak ñuka shutipi willakpi mana kazuktaka imamanta mana kazushkata tapushami. Judiokunaka kay shamuna profetatapishmi shuyakurkakuna. Chay shamuna profetaka pitaq kanakarka. Mesiasmi kanakarka. Apunchi Jesusmi kanakarka. Kashnami apóstol Pedroka apunchi Jesus manta parlashpaka kay Deuteronomio versokonata yuyachirka. Hechos 3, 22 manta 23 kama. Moisésmi ñukanchik ñawpa yayakunataka kankunata mandak Dioska kankunapura llamantatagmi pay imanishkata shuk willaktaka ñukata shinallataq churanga. Paytami tukui imanishkata kazuna kangichik. Pipish payta mana kazuktaka Israel kunapuramanta anchuchishka kangami nishka. Ashtawanpish chay watakunapika Judiokuna chay shuyashka profeta Mesías kanata mana krirkachu. Verso 19 pika, bautiza Juanka, yukaka mana Cristo chukani nishkamikarka. Chashna nishpika, Judiokunaka shamuna profetaka shukta kashkata krishpami. Chay wishak chukangi nishpa kutin tapurka. Chashna tapukpika, bautiza Juanka, apunchi Jesús chay shamuna profeta kashkata yachashpami kutin mana nirka. Kunanka Juan 1, 22 manta 23 kama verso kunata rikushun. Chashna nishpika, shinashpaka pita kangiari, kanjataka pi kashkatatak yuyangiari. Yukanchikta kachakunaman willa gringa pachmari yachashun ninchik nirkakunami. Chashna nishpimi Juanka, Dios imanishkata willa Isaiaska, shuk runamari shitashka pambapika, mandak Diospaj ñanta allichichik. Pay porichunka ama kingushpalla chaki ñankunatapish ruraychik nikunmari nishpami willarka. Chay runamarikani nishpami kutichirka. Profeta Isaiaska chaytaka Isaías
43, verso pimi nirka. Shitashka pambapimi, shukka kashna kaparikon, mandak Diospaka shitashka pambata ama kingushpaya ñanta yukshi chichigari. Yukanchik Diospaka chakishka pambatapish ñanta surkushpa rumiwan alli chichigari. Bautiza Juanka, shuk shitashka pambapimi kawsakurka. Marcos 1:4pi kashnaminin. Bautiza Juanka shitashka pambapimi yakupi bautizarka. Shinallataq kankunaka Diosman kutirichik, bautizarichik. Chashna ruraqpimi Tayta Dioska kankunapaq huchakunata perdonanga nishpami willaq karka. Ashtawanpish, chay watakunapika Israel llaqtaka Diosta katinapika shuk shitashka pamba shinami karka. Chaymantami Bautiza Juanka Diosman kutirinamanta willanakarka. Verso 24 manta 25 kama rizashon. Tapunaman shamuqkunapuramanta fariseokunami Juantaka kashna nirkakuna. Kanka Cristupish, Eliaspish, chay shamuna kashka willaqpish mana kanichu ningika. Shinashpaka ima nishpataq bautizakungiari nirkakunami. Fariseokunaka asha hatun tukushkami karkakuna. Diospaq shimi imata yachachishkata yachanchiktagmi yuyakurkakunami. Chaymantami Bautiza Juan nishkata mana intindishkamanta mana chaskirkakuna. Mesiastami shoyakurkakuna. Paymanta willaq shamuna Eliastapish kaishuk profeta tapishmi shuyakurkakuna. Ashtawanpish mandak Diospaq ñanta allichichik, Diosman kutirichik, Tayta Dioska kankunapaq huchakunata perdonanga nishpa willaqta mana shuyakurkakunachu. Huchayo kashkata mana yuyarkakunachu. Mesías mana kashpa, Elías mana kashpa, kaishuk shamuna profeta mana kashpaka, mana balik kashkatami creerkakuna. Chaymantami kanka Cristupish, Eliaspish, chay shamuna kashka willaqpish mana kanichu ningika. Shinashpaka ima nishpataq bautizakungiari nirkakunami. Chashna tapuqpika Elias mikani ni tukushpapish mana chashnachu nishanirka. Ima shinataq paykunaman kutichirka. Verso 26. Chashna nikpimi Juanka kashna nirka. Ñukaka yakullawan mari bautizakuni. Ashtawanpish shuk mari kikinkunapurallapitaq tiyan. Paytaka manaraq riqsingichikchu. Pimantataq rimakurka. Apunchik Jesús manta. Verso 27. Payka ñukapaq kipa shamukushpapish ñukapaq ñawpamari tiyashka. Chaymanta ñukaka paypaq pargati watashkallatapish mana paskaypaq kanichu nirkami. Punta videopika kay yuyaymanta Juan 1:15pi ñami parlarkani. Jesuspish Juanpish ayllukunami karka. Juanka puntami wacharirka. Ashtawanpish Jesuska Dios kashkamantaka kallarimanta pachami tiyarka. Chaymantami payka ñukapaq kipa shamukushpapish ñukapaq ñawpamari tiyashka nirka. Jesuska Dios kashkamantapishmi kayta nirka. Chaymanta ñukaka paypaq pargati watashkallatapish mana paskaypaq kanichu nirkami. Juanka runallami karka. Apunchik Jesuska Dios llataqmi karka. Juanka manapish payta sirvi kaypaq kashkatami yacharka. Verso 28. Jordán yaku chimbanik betabarapi Juan bautizakuqpimi chashna tukurka. Betabara puebloka kay rikuchinapika pukami rikurin. Jerusalén pueblo mantaka kimsa chunga kilometromi karka. Bautiza Juan mantaka imatataq yachay tukunchik. Puntaka
Mana yuyakpish, mana hatun tukushkapish chukarka. Mana Cristo chukani, mana chay shamuna wiyak chukani nishpaka chashna yatak mikarka. Elías chukangi nishpi mana chay chukani nirkami. Judío konaka ñawpa profeta Elías yatak shamunatami krirkakuna. Chaymantami mana chay chukani nishpa kotichirka. Hasta wampish bautiza Juanka Malaquías nishka shamuna Eliasta kashpaka, ari chaymi kani ni tukunman mikarka. Imamantataq mana chashna nirka. Mana hatun tukusha nirkachu. Hasta wampish, aponchi Jesus manta parlashpaka. Ñukaka paypaq pargati watashkallatapish mana paskaypaq kanichu nirkami. Payka shuk hatun profetami karka. Paymantaka aponchi Jesuska kashnami nirka. Mateo 11:11. Kay pachapika bautiza Juanta yallika pi mana tianchu. Chashna kakpika imamantataq kashna kutichin. Ñukaka paypaq pargati watashkallatapish mana paskaypaq kanichu nirkami. Mana hatun tukushkamantami chashnakanin. Payka runalla kashkata yachashpaka, aponchi Jesuska Dios yata kashkatami alli yacharka. Ñukanchikpish chashnami yuyanakanchik. Aponchi Jesus llami ñukanchikta kishpichi tukun. Bautiza Juanka chaytami yacharka. Chaytami tukuikunaman willarka. Aponchi Jesusta tukuypi alabashunchik. Chashnakachu.